they are worshipping a textile. All the times, uma egqoka isigqoko ufuna sibe i-LV or sibe iGucci, akhahlele ngeJushi, alahle kabuhlungu, ame ngeqiniso iGucci. Into esele ngelona iGucci isende nepipi kuphela, the rest iGucci. Awusile umonjalo. Even kusasositshela nepipi lakho sele iGucci manje. Kutshengisa ukuthi awusileke umonjalo. Those things zama fashion brand. Come out kuzona. Come out kuzona. Ngoba izokuhlupha lento le othi wena unayo ngaleso sikhathi siyaqethuka thina yabo siyaqethuka thina siphethe ama evolve card sikhetha ama private bank wena into onayo la njengamanje wasikhuluma nje uphethe ikhadi lama point la ka clicks uphethe ikhadi lama point la ka Shoprite uyindoda kodwa uphethe ikhadi lo mama lama discount mashisa lento out khipha lento lekhadi lakho uniki fro nje kuphatha lento qhatha namathekeni wena yabona ithekeni ikubamba njengosinayi lapha ufike uyakhokha kamnandi ayingizuthi thina phonzela uAbsa lapha athi abheka iprivate break yakhona musu uzomphoxa ungane usudonsa ikhadi lo mama usuyalikhipha ngoba ufuna ukudiscountela awukwazi ukubamba ku grey weprice eqondile ufuna ukuphulelwa ke manje umxhaka yakutshela mina umxhaka onjalo 17 wena esinawe sikubamba ngokwelokishi kaWoolworths usudonsa ikhadi lefro yakho usunika itheki emanzi ithekeni ayisakuthembi ngane ithi mali ubhuti uphathe ikhadi lethu Razo phuma kulelo khadi lelo yima ngeqiniso kunezinto nje wasikhanda nje manje sikhanda ngoline wegebengu akushaya uJanuary ungenalo lela khadi wena